Mwatinda tamusese mwendo kalibu ndeni wa kilungu chaho iti mondanyani wa monde na indi tuithi watu inene wa kwalwa ni muongo kwa wala mwala we muongo kana ala mwithana thina wa muongo ikala mitambo ni itu inakenda kitali mutaalamu wa mauma mavindi ni wakwithi wa aimusomethia yuluwa wowu na undu tona kwithi wa uitetheka weyithiana wona nzi ilota na kwisuviania nduka ukwate na indi kalibu ndeni wa kilungu chaho iti nyeni tawa masiwa kitaka ni Yosef so yini mukethienda kitali ni muthoche tisu langeni amutavie etawata na indi tuyambia kilungu. Karibu sana. Asante. Oho enyu education itawa Gilbert Mutua, daktari wa mavindi na umuthini na masi tuinenia thina cia muongo. Na tuyambia daktari thina wa muongo kana kwalwa ni muongo kweta weni chao? Kwalwa ni muongo kweta wa maundu maingi. Na andu ingi methire mena thina wa kwalwa muongo. Na bia mwe maito na ito nundu wa thina wa kuumia. Saingi maito na ito nundu wa infection, saingi nundu wa lifestyle, nundu wa muscles ma muongo. Ola na nene ya 11 engi o mutambu kwa muongo, nundu na go muongo witha na ndanga joints. Kube maundu maingi uno maito na ito thina wa kwalwa ni muongo. Na ni kwitha na mogu kibathukanio ma kwalwa ni muongo kana itha yo umwe? Ni kwitha na mobothokanio ma kwalwa ni muongo. For example, a lot of the most common, especially ila yetu nini andu akama ya theme alwe muongo. Tunaenda ukitu nundu wa infection ya mbio kana mauma. Mundu tunaenda alwe muongo nundu wa infection ya mbio. Kindu cha kele ibaitha bena thina wa muscles eta fibromyalgia kana lumbago. Itha thina wa muscles ma muongo, matuma mundu alwe ni muongo. Muno ndo amekala muno obisine. Abe ungeta arthritis, the lumbar spondylosis ni arthritis ya muongo. Ito noete mundu chalia cha muongo nundu ena arthritis ya muongo. Na ingi nundu wa accident takuumia wina thina wa spinal cord. Mundu anenda yalwe muongo. Indanga ivitukanite. Yes. Na ni chao kituma ona mwaka ibinda ye mundu aminotetheka akwatwa thina wa muongo. Muongo witha wina shape yayo. Ila mundu wetha muito takilili okosia distort ya chao shape la elete ya muongo. Pia distort shape esu wa mino sia to no mwi wendo tungia unu muongo ile la wete no tha maso metha menchao maitho kumithwa matungie muongo kana metha maumitwe endo process yo kwa wito kusa ingi metha maikata mayalwe ni muongo kana saingi ando ala masia through operation ta CS spacing ando la matona wa muongo saino tumama alwe chao ni muongo after kusia. Na ila mundu wethia ayalwa ni muongo aitwa ateke ya how long ni kanabwe? Tuindi na specific no ni depend ya na utayuna weta sia muongo wetha wena maua maingi. For example kada ni disc humanite bala ileta ida na yambio tungewa through surgery we kwa physiotherapy kendo tono sio kama ndone ma kada ni infection no amina kuitwa infection within na methene tatu no tone da woite thina gwa muongo kada ni infection tayambio. Na ni ukaukeithia mundu ilo kwalwa ni muongo amwe maibothecia kuthi cibitali mayacia nundu ni mundu wasigie na mundu acia ewa ni chao mosa matambia meba ila woka wakwata mundu wina wogu ni matambia meba la wosa ukana kwambia witi wake. Kindu chambe mundu amina ukena thina wa muongo twamba kumonenga ka wibusa ka tuelesia amino tuelesia tukeka physical examination kila twenda twenda mana iketha maume na vina ketha muongo yalilia ba ketha bebe da yalwe ngina kumbe bu kana muongo wiguoka ketha ni wetha maume ithela vina kana maenda ketha tumanethi na ke moto amino ika examination tu mutu maithimi ndo mutu mevisa kana kithimi cha mauma ondo nena otabia kana cia mbio twamba manae thina ro nenda thina iwa. Na kwitha na factors ila cio thothe ya wa muongo. Nisiba. For example, the factors ila tona create chances kinene cha corona infection ya mbio leto na eta chao thina muongo. Kwitu nene ya uthewa mundu muka kwitu wa ku prevent infection. Pe sinungi sieta mauso mamongo matumambe ya kwalia kana si affect ya spinal cord. Ila tutawasia mundu mufrida mundu thukuma ya muito wa kukelia thinu ngito kana kukuma na muno kana mundu ikala obisi no atakondo nilio gatinda nilie ba muthe na muima
ndiye maukela ndiye alwecho ni muongo jo ya mundu amino ekalanga for example ekalanga 2 hours ukekala ukonga mabanini uka stretch wa musongo isie wanyoche iko choka liko busy saile bedave na tea break ya saina ameanisha wale wewe ina break after like 2 hours you break from your monotony kila uya kwa kuonga mamono kuonga mawa stress muongo kwa masaa maingi itna masaa nini wele kata kama saile kana tatu wele otula muongo kekalande kala kila wele kalande mwana muimano wele kata kwa kala masaile uka tambo kama nini ukethede no exercise umuongo au yabandu bamondo emakwalia na ni kwithana mawo la moka na ciana kwalio kwa muongo kwe mawo for example so kwa sita lumbar spondylosis ni wo andanga fia muongo ese bini anite pena wo ta TB peo TB kwa ta mundo TB ya muongo ta Port's disease affect ya spinal cord ni kwete ya the no so muongo kwa thanyo na mundo no kukwa biuga ya ndozi tangi pena ajali tangi mundo kwa ta accident akaumia chao muongo na kwitha na habit la mundu wika itona kumwete wa thina wa muongo kana kindu mundu tona twasita smoking kana liu mundu wisa pesio me pesio to for example mundu nyusa uke na high chances ya kwikata kubaluka na kuumia muongo mundu utumia skala mavili make medame week na nisi muongo bedave ona spinal cord ni na vertebra sida hive tawito na mavili kwa mavili matuka wiki matone kata kubineania kana for example mundu thukuma ya muito bendo mbukuya musie mathukuma ya muito mundu no kunywa skala no kunyoke na yake wa kwa sababu hiyo keleti mabie kile kana kuguicha kithangathi ndemeze na thena cia muongo at some point na bebi ndauka ukethia mundu lo kwalwa ni muongo like Italia ni chaingiba ethi wewe musi utona ikata ta first aid ya kola chale cha muongo first aid ya kola chale cha muongo we musi for example no ambo koma bandu flat nuka ilele pilo kana cha ukome kitandani flat na farm timu to lovota mundo mumo neza ukome we flat no kutethesia but no do na muongo witha we na maundu wangi for example kidhani infection no akomando yakakwalia kuno seoka thicho sibitali na ni ibinda ibo wailite kwithi wa uima na nundu saingi withi yakwe andume alwe muongo ngaliko yetheo nange ngaliko yolo kibathukani ukitha kisa muongo witha wa nitwe na different parts vena cervical spine vena thoracic spine vena lumbar spine na sacrum ko ni depend ya pala vena wo keda for example vena ndanga siumanite pala vena thina ko thea na ndibo vetha bayalia ko ni depend ya specifically ni pala vena thina ni bo bala cia ndu vetha wa nitwe kundu kwingi ko ka hospitali watu minao man na mouma UTI ni maita thina wa muongo UTI cystitis isongo ja mauma infection mambio mundu ena UTI kana cystitis ni refer pain to the back to the lumbar region muongo ngali ande utuma mundu alwe muongo muno yu mundu angemaenda hospitali makambia kuitwa muongo ithina na chicha uti muongo ni infection na ila mundu kwalwa ni muongo sehemu ya nthi ni chao kieta muongo kwalia ngaliko ya the lower part to na kanundu wa injury sino taisu UTI su asia kana for example mawe ama itotakukile sinungito no muongo wa yulu muno utaona ka for example wina thina wa vertebra disc siumanite indanga cia muongo siumanite wina thina ta TB ya muongo ni atona affect the thorax kana saingi bado mawe alo thukuma nundu be maso alo tona utumia kulinga mawe alo thukuma ukaite injury to those muscles la thina ndano la thina wa muongo wa thio bado no eta muno nundu wa lifestyle especially no meka lao bisini muno na ni ibindani iwo kaweyithia mundu ayalwa ni muongo utona manata kana muongo lo kwalio we related maybe na maliwe lo ya kana UTI kana nundu wa mekalile yako twimana twamina ukuthima twamina wabino twelesio ndu iwa na tweka ithimi iwo tumanae wena uwe wa especially wete twecha thino so mungu wete twecha na nikiwithia mundu lo kwalwe muongo ni witha ayalwa ni hip bone mundu muongo muno alwe muongo na ti hip bone yo kawala we kwambia wake timba ko thea no ko sengine ga kuyenda ndu be nerves si umete ba muongo i supply te chao ma ko ndeta sciatic nerve ela ya bine for example kedani ndanga ibine te ba ulu sia bine ya nerve zu the ali ayo ndo ko ko ndeka no ko gone kwetuka kwe weak yes
na ila mundu waka weyithia wina uwa kana uyalwa ni mwongo ni binda iba mundu uwo utona ka get worse I more seek medication. For example, twasi wina TB ya mwongo na we more seek medication you say ende no form pass mavia kuno wena ende na kwa nanga chao mwongo wako na nerves ila si mwongo na vena chances ya bino ananga spinal cord utona kwa permanent disability kule kuwe yote no sio kusik medical attention tene nukaetelewe kalengino bine na commonly with ya mundu yalwe ni mwongo aingi ni maenda kwa sanda wa chemistry bandu ba kana kwa pharmacy bandu ba ko yi hospitali na mwasu utona hata kunena na mwakwesla kamera you mwithugithia na tiwe weka wa thina mwongo ona andu ame na mathina angi nini sema enda ekata nimenda kuiita mundu aka hospitali ndo na iwe kwela chemist ile bakubi akanengwa ndawa cia chalia akanengwa ndawa cia kila lakini thayo sio utanambo tumia ndawa ui hospitali wa mbothimo manene na thina mwongo ndo akitumikena kuna itwe nele kuitwa nelo tumia ndawa na ndielo ekata kwekwana na daktari wa kuelezea saingi thina cia mwongo na ti lazima unywe ndawa saingi cia ndawa na sinusita physiotherapy change of lifestyle ti lazima utumie ndawa sawa sio ndiko uno na utumie ndawa wekata hospitali wa daktari na niki chali cha mwongo kitha common muno na aka common na kanundu muno na mo aka nimo commonly kukwatwa ni infection ya chao ya UTI so most of the time andu aka makwatwa ni infection ya mwongo nundu wa chao nundu wa infections na kuongela andu aka na mama thukuma wa mwito especially mama thamba cia mesi mama thukuma wa kumananga kuelea cia nungito kuimethame na chao la kuongela kindu kingi bado andu aka mama thame obese muno uito mwingi wa mwino weta thina ucio wa mwongo kou ni kindu common kwa andu aka na ni binda iba ila mundu ailite kumana ya ku hospitali ethiwa maybe first aid ila watata ndina thukuma kana chalia kichoka maybe umundi no je kalata mithene tatu kiisioka wailite kumana wailo hospitali ndi wailo hospitali immediately wa realize ina thina uyu ndu elete la ngina ukaetele ukavina vyo but oneka hospitali thiwele si daktari akuone onethe kwendu ina thina munene kaboka ta kwendu ina thina munene kwikala musie kundi soko ene bindeva wewe na thina na ti thina wa kawaida hospitali sasa musese mwendo twende kwithi watu inenia uwa kwalwa kwa mwongo ula witha wi common muno nthini wa kana withia wa wi common muno nthini wa icio situ na indi nye nitawa masi wa kitaka kwa oyumbe kiletwa mbosemba nthini wa uthio momo kuvitu icokethia twithi watu yendea kunenia maundu makonetie treatment kana undu utona kuitwa na utona kuitwa ata na nzela ya ilete na wailite kuona daktari ibindani iba ndukathibasa nthini wa kilungu cha witi twende kwithi watu inene athina kana wowa kwalwa ni mwongo daktari tuisonga nambe no unenge musesia nzia cia kuitithia kana kuitwa wowo nzia cia kuitwa wowo kitu cha mbeni ketha wina thina wa mwongo na withira uikusumbua thiwone daktari no ti lazima ukoka no thio hospitali ile bakubi ukambona daktari akambo kuthima akambo manai wa muya yalwe kina ki akambo thima ketha ni infection kedhani onawe ti infection be visa ro no ku request yoka kunwa wamino kunwa visa mithemba mingi mundu kuna wa mwongo wamino kunwa either discretion and actually kumana ni visa ibelo ele kunwa kulingana na ndo amwelesia na kulingana na severity of wako wamino kunwa visa actually no kuandikia ndawa kanaka kwa wele ambeka vya mazoezi kanaka ku advice on changes of lifestyle at worst you can disk ni human ndanga kana for example ina mavia maingi for example mundu na TB ya mwongo no ikawa no ikawa operation na ni ukaugethia ila mundu ina kana ku yandu mahasia kwalwa ni mwongo ni ku kana na stress no clarify yolo wake nisikwitha na myth mbinge anu mahasia kwalwa mwongo ku kana stress muno kila kibo mundu stressed
kuna sindu mingi cia alternate kwa mwe physiological processes ya mwe that is the same ona kukoma ndo koma the same ku no ya affect ka kwete fatigue na fatigue ka affect muscles ma mongo no ina chawe na thina mongo but not stress per se ya stress yetie na ila mundu woka weyithia wina uwu wa mongo kana ni weyithia wina mo wangi matona kuothothea mongo ukalia witha ina mathina angi matona kuothothea mongo ukalia for example ta wina UTI ti thina mongo lakini affect ya chao mongo okwatia saingi wina thina for example ta yusuna kwa TB no tona ku spread from your chest ukathi ku affect chao mongo kobe maundu angi matona affect chao mongo kana for example mundu sto ajato zo sa skala mabene make ma weekend ye mabene ma weekend akorwo ni kindu kita osteoporosis mabene me mabotho inthangani tona kata kubaluka ikakomeania kobe mathina angi matona changia chao thina wa mongo wina mundu ina thina wa obesity uito mwingi wa mwino tona affect chao muscles ma mongo okambia kwalio mundu muito mundu wa change of physiological anatomical position wa mongo no tona kata kwambia kwalio ni mongo na nundu wa chao uito tie nundu wa thina mongo mbene na ila mundu weyithia wina thina wa mongo ni kwitha na misconception ila ciithagwo yulu wa mongo last week nuna tunengete cia arthritis no tutabi nayo chumwa niki ni chao kana ni chao andu mabilive ya yulu wa kwalio ni mongo na ti chao pendo malo we mongo mekala musimasi ano malo we mongo no melona na muse kana sindu cia muthembosi not really necessarily ito ne dai chongira ide na mongo no ndwa kindu cha muthembosi ko saingi mundu ndo na ide le ndie kweka mundu mathuku undu ona ne thina mongo tetwe kindu chu lakini ti lazima ndo athenozo utana mba isilia mundu ndwele alwe mongo normally utena thina ketha wina thina thisi vitali witu no ila weyithia uyalwe ni mongo ni itekia treatment ya mongo uitwite kana depend ya na mundu ndo wile kana ikatritiwa yo tucokethia kwa mundu mukola ubikie kwithiwa aitetheka ni waweta kana besingano la matona wela mundu ku kana kutetheka kwisila yes singano ubwa after how long actually singano ti ino ele kutuma mundu mukalwe mongo no kula some rare cases with ya mundu mwana kila mundu kituma mundu alwe mongo ni ndo process ya mwi kwenda sioka shape ile na before na kongela undu wa wito na kuite ni mongo wala sia but in rare cases mundu la tono la singano by the time hospital na challenge kile da kidelete but so wengine ndo ku confuse between normal process ya chao kutongia muyundo na ile na singano ma confuse ya makona hata chao to singano usingano rare cases mundu ambia kwenda ya kwalwe mongo ndo usingano lakini in case ena de nosu wa mongo wa for example ndo wala na tono no ka hospital tukalili hata kama ngonda wana isi kwa kawaida na ni ukaukethia kana be kindu uyu na tutabia yulu wa mikalile ya mundu muno poste la tuiliayo ni othothe ya mundu ekalau kana aungama muno cha winda kisali ni cha mwithito mui create awareness yulu wa mikalile muno maybe maofisini kana kundu kulandu meuthukumia yuko cha mbewe tabendeleba mundu travel ya utwa angali kundu kwasa arona that wete kuma ba kadina manga kauma na manga kadimo Mombasa it was as much as you are driving make sure mongo wako ni supported pesa wena sindu sio support mongo ya wili hata normal hata mongo do struggle kibela no ikalile ne sana mongo do struggle for example mundu obisi wongo ya ngonenga example ta ino schedule ino to asa songoma isi apika kwa chawe yani ukathukuma kuma saa ile ngina to asa saa ina ukaudhi tea break ti lazima tia kunywa chai no ela break ya from the kedawe ile ya mono kathi uko keloke kama ndo for 30 minutes ukasioka siabika ukathukuma ingi masaa ile ikabika saa monza lunch break ti lazima ni kwa lunch no elo uma from the normal position that you had uka change to chao tumwikali longe for example kedawe ile ndika nawe ungamete mono kathi ukekata ukerodhiomo kana ukatambuka ukatsioka ingi uyane ukathukuma masaa ingi ile saa 10 yathi kama saa mainuka kokumanisha after every like 2 hours kedawe ile ndi no elo change chao mekalile yaku kedha for example thukuma ya muito no elekata kukelia kindu kila utona bicha ndukogele sinu ngira we mundu kwana ukelia kunia simiti na ndatona kuni kenda yo ukelie etumia muscle make na mundu zuke kana kuwa etumia yeye dusu akanenga na icio kia yeye ngira thukuma we usu anda prevent mongo wake kuumia
Ketha for example ina infection UTI ambia ika infection kanini muno wiwa maumo mayo bebia kana mema bio diwi tunduketele bike bandu bakwambia teteo kwalwa ni muongo. Yes. Na ni nzia siba mundu utona kwisiania na wowa kwalwe muongo. Tuona ta lifestyle changes for example were just ketha ni kuendelea masafa marefu wala ngechao support your back. Sasa hivi zinzita hata massage. Zinzita hata swimming exercises. Avoid kulift sinungito. Ketha kukuma na muno kuma ne kwa kapinda kanini wewe wano kathio mwa. Yes inusya mwemozi. Toka kwa maundu makonete treatment. Ila mundu kwalwa ni muongo. Ni nzia siba muita type sense yani siba na idepende ana chale kiliata. If for example ketha mundu oka yana infection ya UTI no thi mama umo ukamuita na muongo wake witha sioka nesa. Ketha for example wina thina wa muongo tatu suspect ndanga ithina thina maybe tatu kuna hata bisa taita wa MRI ikenda tuoni ketha ni ndanga ketha ibinite code muthemba iba ikenda tukaitu kaweka either through ndawa kana through mazoezi muongo ucio kenesa weke kata weke liba melanda wa weka operation kwa ndanga hizo saingi we ila sira follow ups sisi sisi ya maana twamino kuita tia one off ni wewe amundu athia ito na bwa muongo na mino bwa yolwa nikucio kaingi follow baka okaingi emuzino kwaje aketha for example wethe mundu eno ura TB ni anyondawa ona TB ya muongo no kunyondawa mi tandatu kapwa kana ketha ina mavia makaumwa aisio kwa mondo ni magu kuba ithe na muongo to no kuya utaita wate ola twethete the bela na permanent especially accident undo no kwa permanent disabilities. Na ni point yebe bika ukethia mundu no kuitaji surgery kana kuthinso. Pe ndanga mungu ni kuya da formato na ndanga yube ndanga mwere da yumete kabine ya chao spinal cord. Undu ita sioka na ndawa kana mazoezi isino ngina weke operation. Pe mundu rona na TB ya mongo ibine ite chao yumete ya mabia maingi bwika tu bena mabia maingi mabia sume maingi make it pressure kwa spinal cord no ngina weke operation make ata maumwe. Na twisonga nambe nenda tunene maundu makonetie inyweta matakitali ni technology siba ila kupikio yuona si improve ite uiti wa kwa lwe mongo. Kila nyango shukuru maru kuna hospitali ni mbingi so ando ame dhana infection kuna early detection. Number 2 tando ama madha ukama dhao kana ando ama semba kana kumadhu kuna a lot of daktari ama specialty ama ndo asuma sports ko be na preventive gear sio prevent na sia muongo be mesivi pe na sinduite thawasi ya mateleva kile me travel wan basa sio tuwe ka muongo alafu kuongela for example yuta tuende nonenga na udhuzi etete sindu ya laku pia na media tu nene asindu hii mundu amanama ndo ao kasi vitali ko the more I communicate pia ni msive mundu kwa setambia ka prevent chao then osuwa muongo. Na ila mundu woka sibitali NHIF nisi udhukuma kwa mundu uwaite muongo. Ila wasi NHIF nisi udhukuma ni dipendia. Tayu ndio nena on behalf of NHIF lakini nisi for a few cases mundu inathina muongo NHIF nyongamia some parts of the bill. Onaweza kuiwa kitanda kana saingi pe operation ito nongamia ni NHIF. Sawa sawa na ile musese mwendo tuendeye kuthi watu inene athina wa mongo kana wa mongo muno mongo kuthi wo yalia ndakitali ni ibinda yeba ila mundu wabikia kuthi wa wo muno kana age bracket ya wa athina wa mongo ithai miaka yana kwa yana wa mongo ndo ina age bracket kila keboy different condition life situ mamundu akwala no wa mongo ile thana bracket for example injuries ya mongo muno si kare anake young men ndio wako at risk of injuries ya mongo undu mathuko mawe ya muito kukilia sino ngito no kwatia haya ila yete ndo infection muno kwa tandwaka especially undu more prone kwa kwa zindu da UTI ila yete ni arthritis hizi ta lumbar spondylosis muno kwa ta ando wako ando mena miaka 60 kuthina ulo yeah. Na uyasi yako moni kwa ta andwaka no kwa aume ni chao chodo ya muno ko UTI pia ni affect ya aume muno meno ndo mawe ala mateza sia mawe maito kukelia sino ngito for example zingu tabise
ando amwe me mathukuma ya usiri mavia ni kukilia mavia maito ando mathukuma kwa ya toa mjengo mundu yokilia sinungito kuyulo wa eleta ukili nundu saingi baina ila na kukosa preventive gears kana working gears nzeo huyo aume muno ka nundu achao lifestyle nundu mawela mathukuma na tuimino kilelia kilungu mundu la ukwenda kukwata na maybe whether na thina wa mwongo na nukwenda ku seek treatment kuma kwa atona kukwata kweslawa utona ngwata kuka clinic tuthana clinic ni thana clinic wa German Medical Center au first floor kana ukangonia simu 0723 840 107 0723 840 107. Asante. Sawa na ni musese mwendo mbe mana kwa kwatiania ni wa kilungu chawo iti muthenya ni umuthi twethe watu inenea wa mwongo kana chale cha mwongo ethe wa wina ikuli ono kunienda kitali mo kana na mbeange na hiyo tabia ndo waileka na ndo waileta ethe wa aikoita yolwa wa chale cha mwongo ni witha we common wale wa yulwanzi ila wailete kwithi oitumia kwisiania no wo na matambia onde ala wailete kwithi yo sawa vikia kwithia wena wa kwalua ni mwongo nyeni tawa masi wakitakana kwa oyu tiwanesa